Lionel Messi. Amazina ye yose ni Lionel Andres Messi, ariko nanone hari abamuhamagara Leo Messi. Ayo ni amazina yiswe n'ababyeyi, ariko abafana nabo bamuhaye andi mazina menshi, harimo The Atomic Free, La Purga Atomica, Messidona, La Purga, Alien n'andi menshi. Ni umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru ndetse unafite ibigwi byinshi muri uyu mukino, kuko bari bumaze gutwara inshuro nyinshi igihembo kiruta ibindi umukinnyi ashobora guhabwa mu mupira w'amaguru cya Ballon d'Or, kuko yagitwara inshuro 7 zose. Ese Messi ni muntu ki? Yavutse ati, abaho ati, kugeza abaye umwe mu bakinnyi bakomeye babayeho mu mateka y'isi. Muri iyi video tugiye kugaruka ku mateka atangaje y'ikirangirire Lionel Messi kuva avutse kugeza abaye ari we ubungubu. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Lionel Messi yavutse ku itariki ya 24 Kamena 1987, avukira mu mujyi wa Rosario mu gihugu cya Argentine. Avuka ari umwana wa gatatu mu bana bane ba Jorge Messi wari manager mu ruganda rw'ibyuma, ndetse na Cecilia Cucitini. Kuvukira mu muryango ukunda football byatumye Messi nawe atangira gukunda uyu mukino akiri muto, aho yakundaga gukina na bakuru be Rodrigo na Matias. Ku myaka 4 gusa yatangiye gukina mu ikipe y'abato yitwa Grandori, yatozwaga na papa we. Yatangiye gukina bihatiwe na nyirakuru Celia, wanamuherekezaga mu myitozo ndetse no mu mikino. Nyirakuru yaje kwitaba Imana haciyeho iminsi mike Messi yujuje imyaka 11. Kuva ubwo nk'umugatolika nibwo yatangiye kujya akora ikimenyetso cy'umusaraba, ndetse agatunga amaboko ye hejuru buruka amaze gutsinda igitego nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro uyu nyirakuru witabye Imana. Nk'umufana ukomeye w'ikipe ya Newell's Old Boys yo mu mujyi wa Rosario havuka, Messi yinjiye muri iyi kipe ubwo yari afite imyaka 6. Mu myaka 6 yakiniye iyi kipe yayitsindiye ibitego bigera muri 500, nk'umwe mu bakinnyi bakomeye b'iyi kipe yiswe The Machine of 87 kubera ko yavutse mu 1987. Iyi kipe yari ikomeye cyane, ikagira n'abafana benshi cyane kubera umukino unogeye amaso bakinaga, dore ko iyo bakiniraga ku kibuga cyabo igice cya mbere bagihariraga amacenga gusa no gususurutsa baje kureba uwo mukino. Urugendo rwa Messi rwo kuba umukinnyi wabigize umwuga rwaje kuzamo ibibazo ubwo ku myaka 10 bamusangagamo indwara ya growth hormone deficiency. Ubwishingizi bwa papa we bwashoboraga kumuvuza mu gihe cy'imyaka 2 gusa, aho bishyuraga agera ku $1,000 buri kwezi. Iyi kipe nayo yakiniraga yaje kwemera gutanga umusanzu mu kumuvuza, gusa nyuma baza kubihagarika. Messi yaje kurambagizwa n'ikipe ikomeye yo mu mujyi wa Buenos Aires yitwa River Plate. Yakinagamo Pablo Aimar Messi yakundaga cyane, gusa byarangiye atagiye muri iyi kipe kuko itari ikibashije kwishyura ubuvuzi bwa Messi bitewe n'izahara ry'ubukungu muri Argentine. Messi wari ufite abo mu muryango we baba mu gace ka Catalonia babimugiriyemo, maze mu kwezi kwa 9 2000 abona igeragezwa mu ikipe ya Barcelona. Uwari umutoza w'ikipe ya mbere Charlie Rexach akimubona yahise ashaka kumusinyisha byihuse, gusa akanama kayobora iyi kipe kabanza gushidikanya bitewe ahanini n'uko iyi kipe itari isanzwe isinyisha abakinnyi b'abanyamahanga ku myaka mito nk'iyo Messi yari afite icyo gihe. Ku itariki ya 14 Ukuboza 2000, Rexach yahatiye Barcelona gufata icyemezo, maze birangira byemejwe ko Messi agomba gusinyishwa. Mu gusinya, Rexach yashatse urupapuro ararubura, bituma Messi asinya amasezerano ye ya mbere muri Barcelona kuri papier mouchoir. Muri Gashyantare 2001 umuryango wa Messi wimukiye mu mujyi wa Barcelona, aho batangiye kuba muri apartment yari iri hafi ya stade ya Barcelona Camp Nou. Mu mwaka wa mbere muri Espagne, Messi yakinnye imikino mike cyane bitewe n'impaka zaje kuvuka hagati ya Barcelona n'ikipe yakiniraga muri Argentine ariyo Newell's Old Boys. Kongeraho ko nk'umunyamahanga yari yemerewe gukina imikino ya gicuti gusa ndetse n'imikino y'igikombe cyo muri Catalonia. Mu buzima bwo hanze ya football byaramugoye cyane kwisanzura kubo bakinanaga bitewe ahanini n'uko ateye, ku buryo mu minsi ye ya mbere abo bakinaga bari bazi ko ari ikiragi. Mu rugo naho ubuzima bwaramutonze cyane, ubwo yarwaraga nyuma gato yuko mama we, bakuru be ndetse na mushiki we Maria Sol basubiye kuba muri Argentine, agasigarana na papa we gusa. Nyuma y'undi mwaka akinira ikipe y'abato ya Barcelona muri akademi yabo La Masia, nibwo yaje guhabwa ibyangombwa bimwemerera gukinira muri Espagne.
ubu noneho yari yemewe gukina imikino yose. Yahise kandi atangira kuba inshuti na Cesc Fabregas ndetse na Gerard Piqué bakinanaga. Muri uyu mwaka kandi nibwo yarangije ubuvuzi bwa ya ndwara ya growth hormone deficiency ubwo yari afite imyaka 14. Messi yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye bagize Baby Dream Team, ikipe ikomeye y'abato yabayeho mu mateka ya Barcelona. Sezo ye ya mbere akina muri iyi kipe yatsinze ibitego 36 mu mikino 30, ayifasha gutwara shampiyona, igikombe cya Espagne ndetse n'icya Catalonia. Kuri finale y'igikombe cya Catalonia ubwo batsindaga Espanyol Barcelona ibitego 4-1, uyu mukino waramamaye cyane ndetse bawuha izina rya Partido de la Mascara, bisobanuye the final mask cyangwa mask ya nyuma. Nyuma y'icyumweru amaze kuvunika igufa ryo kwitama, Messi yemerewe gukina uyu mukino ariko kuri kondisiyo ko agomba kwambara mask. Byaramugoye cyane gukina yambaye iyi mask, maze nyuma yo kuyikuramo ahita atsinda ibitego 2 mu minota 10 gusa. Ubwo iyi sezo yaganaga ku musozo, ikipe ya Arsenal yifuje gusinyisha Messi, ihita iba ikipe ya mbere yo hanze ya Espagne yifuje gusinyisha Messi. Ariko nyuma yuko Fabregas na Piqué nabo bari bagiye mu Bwongereza, yahisemo kwigumira muri Barcelona. Muri sezo ya 2004-2005, Messi wari ufite imyaka 17 icyo gihe yabaye umukinnyi wa mbere muto ubashije gutsinda igitego muri shampiyona ya Espagne La Liga. Ku burebure bwa metero 1 na santimetero 70 ndetse n'ibiro 67, yari afite imbaraga nyinshi cyane, yihuta, abasha gusoma umukino vuba kandi adahuzagurika. Ku kaguru ke k'imoso yarihutaga cyane kandi abasha gukontorora baro byo ku rwego rwo hejuru. Yabashaga gutanga passe neza kandi agaca muri defense y'ibigugu nkaho nta cyabaye. Mu 2005 nibwo yahawe ubwenegihugu bwa Espagne nk'ikimenyetso cy'icyubahiro ndetse n'amarangamutima yari afitiwe n'abanyakatalonia ndetse n'abafana ba Barcelona. Mu mwaka wakurikiyeho mu 2006, Messi na Barcelona batwaye igikombe cya Champions League. Impano ya Messi yakomeje kuzamuka cyane. Mu 2008 yari umwe mu bakinnyi bigaragaje cyane ku mugabane w'i Burayi, ndetse aza ku mwanya wa kabiri nyuma ya Cristiano Ronaldo wakiniraga Manchester United icyo gihe, wegukanye igihembo cya Ballon d'Or muri uwo mwaka. Mu ntangiriro za 2009 Messi yafashije Barcelona gutwara ibikombe 3 mu mwaka umwe bizwi nka triple, bigizwe n'igikombe cya shampiyona La Liga, igikombe cy'umwami Copa del Rey ndetse n'icya Champions League. Muri iyi sezo yatsinze ibitego 38 mu mikino 51, bituma higika Cristiano ndetse ahita atwara Ballon d'Or. Muri sezo ya 2009-2010 yatsinze ibitego 34 mu mikino ya La Liga, binafasha Barcelona gutwara iyi shampiyona muri uwo mwaka. Ibi byatumye ahembwa urukweto rwa zahabu nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu Burayi bwose ndetse anatwara Ballon d'Or ye ya kabiri mu 2010. Messi yarongeye afasha Barcelona gutwara igikombe cya shampiyona ndetse na Champions League muri sezo yakurikiyeho, bihita binamufasha kwegukana Ballon d'Or ye ya gatatu. Muri Werurwe 2012 yujuje ibitego 233 yari amaze gutsindira Barcelona, bihita bimugira umukinnyi watsindiye iyi kipe ibitego byinshi ku myaka 24 yonyine. Yarangije sezo ya 2011-2012 atsindiye Barcelona ibitego 73 mu marushanwa yose, ahita aca agahigo kari gafitwe na Jad Moore ko gutsindira ikipe ibitego byinshi mu mwaka umwe. Iyi sezo twavuga ko yamuhiriye kurusha izindi zose, yatumye ahita anatwara igihembo cya Ballon d'Or ku nshuro ye ya 4 ikurikiranye, ahita nabo umukinnyi wa mbere ubashije gutwara iki gihembo inshuro enye. Ibitego 46 yatsinze muri sezo ya 2012-2013 byafashije Barcelona kongera gutwara igikombe cya shampiyona. Mu mwaka wa 2014 yashyizeho agahigo ko gutsindira Barcelona ibitego 370. Muri uwo mwaka kandi aca agahigo ko gutsinda ibitego 72 muri Champions League ndetse n'ibitego 253 muri La Liga. Messi yarongeye afasha Barcelona gutwara ibikombe 3 muri sezo ya 2014-2015, aho yatsinze ibitego 43 bihita binatuma yegukana Ballon d'Or ye ya gatanu. Messi yatsindiye Barcelona ibitego 53 muri sezo ya 2016-2017 ndetse banatwara igikombe cy'umwami Copa del Rey. Sezo ya 2017-2018 yatsinze ibitego 45 ndetse Barcelona itwara shampiyona ya La Liga n'igikombe cy'umwami. Muri sezo ya 2018-2019 Barcelona yatwaye indi shampiyona ya La Liga,
mu 2019 ahita anatwara Ballon d'Or ye ya gatandatu. Muri sezo y'ibihumbi 2020-2021 Barcelona yatwaye igikombe cy'umwami Copa del Rey cyita kibi cya karindwi yari atwaye na Barcelona. Mu 2021 Messi yarangije amasezerano ye muri Barcelona bitewe n'ibibazo by'ubukungu, ahanini byari byatewe n'amategeko mashya yari yashyizweho na La Liga byatumye atabasha kongera amasezerano muri Barcelona. Yasezeye muri Barcelona atwaye ibikombe 35 ndetse n'utundi duhigo dutandukanye yagiye aca, harimo nko kuba ariwe watsinze ibitego byinshi mu mateka ya La Liga aho yatsinze ibitego 474. Nyuma y'igihe gito asezeye muri Barcelona yahise asinyira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Nubwo Messi yari afite ubwenegihugu bubiri, ubwa Argentine n'ubwa Espagne, yahisemo gukinira igihugu cyamubyaye cya Argentine ndetse aba umwe mu bakinnyi b'ingenzi ikipe igenderaho kuva mu 2005. Mu 2005 yakinnye mu ikipe ya Argentine yatwaye igikombe cy'isi cy'ingimbi. Mu 2006 yajyanye na Argentine mu gikombe cy'isi cyabereye mu Budage ndetse atsinda ibitego bibiri mu mikino 5 ya Olympique yabereye muri Beijing mu 2008 ndetse banatwara umudari wa zahabu. Mu 2010 Messi na Argentine bitabiriye igikombe cy'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo, baza gukurwamo n'Ubudage muri 1/4. Mu gikombe cy'isi cya 2014 Messi yarigaragaje cyane afasha Argentine kugera kuri finale, baza gutsindwa n'Ubudage igitego 1-0, gusa ntibyabujije Messi gutwara baro ya zahabu nk'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Mu 2016 mu irushanwa rya Copa America yatsinze igitego cye cya 55 ahita akuraho agahigo ka Gabriel Batistuta nawe wari waratsindiye Argentine ibi bitego. Nyuma yo gutsindirwa kuri finale ku nshuro ya gatatu yikurikiranya muri iri rushanwa rya Copa America, Messi yahise atangaza ko asezeye mu ikipe y'igihugu. Gusa iki kiruhuko cye nticyamaze amezi 2 kuko yahise atangaza ko yongeye kugaruka. Mu gikombe cy'isi cya 2018 Messi yafashije Argentine kujya mu mikino y'amajonjora bigoranye, aho bahise bakurwamo n'Ubufaransa bwaje no gutwara iki gikombe. Nyuma yo kwegukana umwanya wa gatatu muri Copa America 2019 haciyeho imyaka 2 gusa nibwo yaje gutwara iki gikombe yari yarategereje igihe kinini. Batsinze Brazil kuri finali igitego 1-0, anegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Hanze y'ikibuga Messi n'umwe mu batlete bakomeye cyane, ndetse we na Cristiano bari mu bakinnyi bakoreye amafaranga menshi kurusha abandi mu mupira w'amaguru. Messi kandi ni umwe mu bakinnyi bakomeye bamamariza uruganda rwa Adidas. Mu 2013 Lionel Messi na papa we Jorge Messi ari nawe ugenzura imitungo ye barezwe mu rukiko kubwo kunyereza imisoro ndetse no gukoresha konti zo hanze y'igihugu bakwepa imisoro ifite agaciro ka miliyoni 4.2 z'amapaundi. Nyuma yo kwishyura amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amapaundi barongeye batumizwa mu rukiko mu 2016. Muri Nyakanga 2016 Messi na papa we bahanishijwe igihano cy'igifungo gisubitse cy'amezi 21 ndetse umwe akishyura yazabu ya miliyoni 2 z'amapaundi undi akishyura miliyoni 1.5 z'amapaundi. Mu 2008 nibwo Messi yatangiye gukundana na Antonella Roccuzzo bavuka mu mujyi umwe wa Rosario. Aba bombi bakaba baramenyanye ubwo Messi yari afite imyaka 5 gusa. Messi na Roccuzzo bafitanye abana 3 aribo Thiago wavutse mu 2012, Matteo wavutse mu 2015 na Ciro wavutse mu 2018. Abo bombi kandi bakoze ubukwe mu 2017 muri hoteli ikomeye iherereye mu mujyi wa Rosario aho aba bombi bakuriye mu birori byitabiriwe n'abantu bagera kuri 260. Messi kandi ni inshuti ikomeye ya Neymar na Suarez bakinanye muri Barcelona ndetse na Kun Agüero bakinanye mu ikipe y'igihugu ya Argentine, dore ko yamaze no gusezera ku mupira w'amaguru kubera indwara y'umutima. Ngayo nguko nk'inkuru y'ubuzima bwa Lionel Messi kuva avutse kugeza abaye ikirangirire mu mupira w'amaguru. Ntuzacikwe na video itaha kuko tuzagaruka no kuri Cristiano Ronaldo bahanganye igihe kirekire. Ariko mbere yuko dusoza ntibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo na video zacu zitaha zizakugireho byoroshye. Amahoro.